nastavku idemo slikom do beogradskog studija. Sanja Šimpraga je tamo, njen prvi gost Zoran Petrović. Tema koju smo već najavili, da li smo spremni za eventualne buduće nepogode. Evo, čuli ste od kolege Mirka o čemu ćemo pričati, da kažemo samo da je gost gospodin Žarko Petrović ispred programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Danas je održana konferencija na kojoj ste vi prisustvovali, pored vas bio i gospodin Marko Blagović. Ono o čemu se pričalo, to su da li smo spremni za neke nove nepogode. Evo, imali smo posljednjih dana opet najavljene moguće poplave. Da li je Srbija spremna za neke nove nepogode? Srbija je svakako spremnija sada za nove nepogode nego što je bila pre par godina. Jako mnogo stvari je izgrađeno i napravljeno koje sada praktično je pojačalo otpornost države, lokalnih zajednica, opština u Srbiji, ali i dalje smo samo tek na početku. I dalje postoje mnoge stvari koje je neophodno uraditi da bi Srbija zaista bila otporna. Šta je ono što je danas predstavljeno na ovoj konferenciji? Mi u svakom slučaju predstavljamo put kako naukom doći do otpornosti. Kako doći do toga da podaci i analize i dokazi praktično o tome kako treba se ponašati u slučaju ne samo elementarnih nepogoda, nego i pre nego što one nastupe, treba da informišu donosioce odluka i da dovedu do pravih odluka u pravom momentu. A to je praktično, može da se sažme u jednoj rečenici: bolje sprečiti nego lečiti. Bolje je investirati, uložiti novac i sredstva u prevenciju nego posle toga obnavljati zemlju. I to je upravo ono što je država uradila posle katastrofalnih poplava 2014. godine i jako mnogo počela da ulaže u prevenciju, kako na institucionalnom nivou, donošenjem odgovarajućih dokumenata, predloga zakona, novih zakona, strateških dokumenata, tako i u konkretnoj prevenciju, konkretnom izgradnjom objekata, strukturnih mera koji imaju osnovnu funkciju da spreče ili da barem smanje rizik od katastrofa. Katastrofe svakako dolaze. Znači, to je nešto što... To su prirodne nepogode na koje se ne može previše uticati. Na njih se ne može uticati, kiša će pasti, zemlju će zatresti, ali to ne znači da mi možemo da budemo nespremni. Prirodne katastrofe su samo toliko prirodne u toliko koliko one sigurno dolaze, ali naša nespremnost na njih, ona nije prirodna, ona je samo rezultat našeg rada, odnosno nerada. I ja se nadam da ćemo u narednom periodu sada kao zemlja imati prilike da se posvetimo zaista prevenciji. Dobro, danas je bila predstavljena studija, tako, zaštite od vodovodnih slivova reke Kolubare? Tako je, danas je predstavljena i studija o zaštiti od voda u slivu reke Kolubare koju je radio Institut Jaroslav Černi, a koji je uz podršku vlade Japana i organizaciju UNDP-a, Srbija voda i Kancelarije za upravljanje ulaganjima sprovedena u proteklih 8 meseci. I praktično ta studija, koja će, ja se nadam, od danas već biti dostupna svima, je pokazala gde šta treba da se napravi, kako to treba da izgleda, šta treba da se ukloni, na koji način da se unapredi, da više ne bismo imali takve štete od voda koje svakako će doći u tom slivu ponovo u nekom momentu, ali je važno naučiti kako se ponašati, šta napraviti, a šta ukloniti da takva situacija se, kao što je bilo 2014. godine, više ne bi ponovila. A dobro, zašto je baš izabrana Kolubara kao studija? Kolubara je jedan od naših najvećih domaćih slivova, ali ono što je ključan razlog zašto je ona izabrana, to je što je u samom slivu reke Kolubare bilo najviše štete 2014. godine. Između 900 i milijardu evra štete je bilo u slivu reke Kolubara. I Institut Jaroslav Černi i ovim preliminarnim izveštajem koji će sada da ide na raspravu kod drugih državnih institucija na centralnom i na lokalnom nivou pokazao da je za jednu relativnu bezbednost u ovom slivu potrebno uložiti jednokratno, odnosno ne jednokratno, nego uložiti sumu koja će se u narednih 10 ili 20 godina ostvariti od oko 200 miliona evra, koja će pomoći u budućnosti sprečavanje od ovih poplava. Ali ono što je ključna stvar od svega toga, to je da sve ono što se uloži u prevenciju u ovom slivu
može da ima višestruku korist. Može da spreči od poplave i štete od poplava, ali isto tako može da služi ako se izgradi retenzivno jezero za navodnjavanje, što samim tim sprečava kasnije štete od suša. Može da se izgleda i za vodosnabdevanje, znači tu postoje niz stvari niz koristi koje jedno pametno ulaganje kao što je ovo koje je studija pokazala, može da donese Srbiju u narednom periodu. I već su počeli da se projektuju neki objekti u tom slivu. To znači da ste vi upravo koristili podatke one koji su nam bili dostupni 2014. kada ste radili ovu studiju? Tako je, korišćeni su podaci iz 2014. kako hidrološki i hidrolički, tako i podaci o samim štetama, o onome što je tema praktično urbanističkih i prostornih planova u slivu, da bi se znalo tačno gde šta preti, gde koliko vode nadolazi i kakva je brzina vode, kakva će šteta moći da nastupi ukoliko se ostvari najgori scenarij. Osim ove studije, prezentovana je studija o finansijskom aspektu nepogoda. Šta konkretno ona donosi, kakve informacije? Pa još jednom se pokazala i potvrdila praktično globalna mudrost, a to je da svaki uloženi dolar ili dinar ili bilo koja druga valuta u prevenciju donosi višestruke koristi u onim uštedama koje ćemo imati kada se ne bude vršila i ne bude radila obnova. Na globalnom nivou taj neki odnos je dolar uložen u prevenciju se vraća sedmostruko u izbjegavanju obnove. Na evropskom nivou studija pokazala to između 4 i 36. Kod nas na nekim primjerima koje smo vidjeli u Srbiji on varira između 3 i 9 dolara, dakle svakako su od trostrukog do devetostruke koristi ulaganja u prevenciju, a ne u sprečavanje, odnosno obnovu. A šta kažu zvanične institucije? Danas na konferenciji je bio prisutan i direktor Kancelarije za obnovu, gospodin Marko Blagović. Šta kažu zvanične institucije na ovakve studije? Pa veliki broj institucija se sada uključuje i prošle godine je uz koordinaciju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima čak i napravljen nacrt akcionog plana gde su učestvovale sve institucije na centralnom nivou koje imaju mandat, koji imaju nadležnost u oblasti sprečavanja i smanjenja rizika od nepogoda i rekao bih da je prevencija vrlo jasan prioritet u državi. Ono što je i dalje izazov, to su sredstva koje je potrebno uložiti u prevenciju. Kao što sam rekao, koraci u institucionalnom u delu upravljanja normativnog i regulatornog osnova su već napravljeni i u tome se odmaklo. Ono što je sada ostalo, to je zaista izrada strukturnih i nestrukturnih mera da bi se sprečila šteta od elementarnih nepogoda u budućnosti. I tu mi često pominjemo najviše poplave, zato što je prosto to nešto što su najsvežija sećanja. Ali istovremeno u Republici Srbiji mi i dalje ne znamo, recimo u slučaju zemljotresa, šta će pasti u slučaju ako da udari zemljotres od 5, 6 ili 7 stepeni. Postoji mnoge druge elementarne nepogode za koje su nam jednostavno neophodni podaci koji bi morali da budu dostupni svima, koji bi morali da budu otvoreni u mašinski pretraživom formatu, koji bi svima morali da budu dostupni da bi svi znali kako treba da se ponašaju i centralni i lokalni nivo vlasti. Dobro, koliko je realno ova studija koju ste danas predstavili iskoristiva? Veoma iskoristiva, veoma je realna i kao što sam rekao već su počeli istražni radovi i projektovanje nekih od objekata u ovom slivu. Već postoje neki stari projekti koji će se preraditi u skladu sa rezultatima ove studije. Ja mislim da su i opštine u ovom slivu, ima ih 14, i vlada Republike Srbije i Elektroprivreda Srbije i svi drugi činioci vrlo svesni potrebe da se uloži u prevenciju, jer prosto Srbija nema ta sredstva, nije toliko bogata da bi mogla da se obnavlja. Srbija može samo da sprečava elementarne nepogode i štetu od elementarnih nepogoda, inače drugog puta nema. Danas na konferenciji, za kraj moram to da vas pitam, bile dodeljeni projekti, ako se ne varam, 16 opština u pitanju.
Tako je, uz podršku vlade Japana UNDP je izradio projekte za 16 opština. To su projekti koji pojačavaju otpornost opština na različite elementarne nepogode. Tu su u pitanju kako objekti obnove, vodovodi, kanalizacije, mostovi, tako i neki strukturni objekti koji sprečavaju elementarne nepogode, kao što su bujične, recimo, brane i kao što su projekti sanacije klizišta koji ugrožavaju pojedine delove opština. Tako da nadamo se tim dobrim primjerima, na dobar način kako je to urađeno, da smo posijali neko seme praktično ideje da je mnogo bolje sprečiti nego lečiti. Hvala puno što ste izdvojili vreme, što ste bili gost emisije Srbija online. Hvala vam. U nastavku gledamo EPP.